Awuphetheni sandle, awuphetheni sandle. Chimoy moy. Chimoy moy. Computer. Awubuya chaka cha cha cha. Hey man, simnani. Bokokotha man, udibana lokukhulu kabi lengena. Imfundisi Tsotsi, imfundisi yamgonyanya. Sine sesontweni wena ubhizi tha. Esadle. Khansela konke. Futhi imvana esanethi inkinga kabi bayayiqisha next week. Ungamphazamisi ke. Lalela ke, bayikhumbula le event lebesolo ngilinze ngemehlo labovu. Yethu sonke foundation. Bayikhumbula msile bengisiyetha ke. Idate yakhona sebayikhiphile ke. 28 June Saturday kuba ke kuyiSaturday le dance eMiddelburg bekumnandi ke lo mnyaka lophelile simane kepha lo mnyaka bakwathile beyankushele ke iline up yakhona kuna Kamomphela kuna Neda nakhaya kuna Buhle kuna Sayen Bhuji kuna Mami kuna DJ Vanessa kuna Dladla Mshunqiso kuna Moda Bongs kuthaba kunyiwa lapha simela i-ladies first on stage ndoda i-ladies first on stage ngiyo ke simelane ke mathikithi ke bathi 200 rand e-computer ticket na ulifuna egedeni ke 250 i-VIP ke 450 ungayifuna egedeni bayithola nga600 sekunawo ke bathi ma upper level sithethwe bona ke lapha 300 rand na uyifuna egedeni 400 yabona ngisashiphe njani ashiphe njani asihamba phela singaze sipholise ngapholise kona lokho simelane siyenta lapho ebanquet hall Middelburg sinjenga le njaba esimnandi asigijime ke ngoba sima elibhedi yaphela ngenyalo nge30 March ngaze ngidlule 30 March akasatholakala ma elibhedi asigijime mnene amntanetha manje kude uMatafula uma ukuthi maybe nifuna ukuhlala nedwana nebangani bami kuphela nibhuke eMatafula nifuna ukwenza ama reverse version kusese kuthiwa reservation lalela ke ukhulume ke ushenfosini ke kuleli tafula ke lapha la 6000 rand niba yi4 ke lapha etafuleni ke nithenga ngetshwala ba 4000 kuneplatha ke lapha timoto tendigatsiwe ke lilapha ku VIP likhona futhi lelinye lilapha ku VIP ke lithi 10000 rand niba yi6 lapho ke lapho nithenga ngetshwala buze kufike lapha ku 7000 lineplatha ke nalelo line waiter yenu kanihlupheke ne safe parking selikhona like ngilisaba kakhulu ke lesi 20000 ke lapha ku VIP ngihlala nema artist ke lapha simelane ke maplatha ke bo photo shoot ke photo booth ke kudliwa yonke lento lena nine waiter yenu ke lapha ke ayisuki isevanini ke nishoothe lama artist ke lapho ke tshwala leningabudla ke lapho ningathatha ke tshwala buze buthi 15000 manje kude itafula enema stripper hayibo simela nadla ngiyathi kusawudlala ladies first on stage babili ticket ke banquet hall Middelburg sitengala sifuna lokunye ke ngiyabona ngoba ufakele poster ke lalela VIP asifuna ke kuhlala nabantu labanyenti kakhulu and sifuna naleli tafula ke leli 6000 sithole ke kudla kwethu lapha kube mnanzi kube nje ngaze ngafisa kuba ngini bobaba nje benadi kusima nithenga lithikithi ke le VIP noma le VVIP noma nanibhukha nange matafula nithola ke i-chance noma you stand a chance ukuthi niwine i-trip ke leto bakhona ke ngoDecember sa groove ngapha siyawina i-groove and win yebo babe i-MSC Opera Cruise ingoDecember ke babe lapho into hamba ke notijabulisi lamathikithi ke mabili lokusho ukuthi lithikithi leli 1 lithathe couple le 1 lithikithi leli 1 lithathe couple le 1 lokusho ukuthi bayi4 abantu labantu abawina ke and it doesn't necessarily have to be a couple ungathatha ke mngani wakho na uhambe naye ke net nani 2 and i-draw itobanjwa ke on the day of event ke kuze kwatiwe ke ukuthi ngibobani labawinile njengoba nina nithenga lithikithi le VIP already automatically you qualify ukuthi ningene ku draw ukuthi niwine na i-trip ba uthinza ngaba nasimelane thinza lethi mnanzi lalelani ke click the link la ngethula kona ivideo ke ukuze uthole yonke imininingwane ke nganayi event ke ukuthi ikuphi nenzawo sikhathi iline up ma direction uthi contact abani na ufuna ke kwathi imininingwane leminingi Facebook Instagram TikTok yanaye ke yethu sonke foundation utawuthola yonke imininingwane ke ngisho ne map le yakhona lapha ne competition nekudla ke ukuthi kudliwani imeni konke kukhona lapha click le link ke ungena intweni namba nawo mara silale embhede munye andifuna magingi mina